ja ndongamen yende bibotedi ja mwimba yende wala abuso ja olonga ni kadedi mengeno na batbese babuli buna tete buna iye ya ponda ina nongino ndongamen apso ponda okwala bikwadi bambo kwala bikwadi bamboa ombuta nao yes naba jinonginga bana nje sangwe kombo abeno apso kajabala tiki bongo abeno na décentralisation ja kwaliamo ombuta nao yese wenge so dibende na kwali nje bableno na bongo na commune ni kende mkindi yina emombe tobo ilongi na ilongi sangwe kombo abakeno onje ba mumuna décentralisation kelo bina di tsari kwa di bisomo mene keja kwala mona sunja su nyedube nini na numa wole lingembo bableno na abel ilimbilowe jaba ese so bayomse biena baselo mi absorso na nyuma na lali o obuso jingle jana ma abuso tete abel ilimbilowe msangombe na wa msangombe penawa sangomwange nde tobo peso na bana bamboa bese bena ba ni kolongone ni programa sunya mondi te botiana lumlangen ngendi bwa yebiam yena program yena do bonsano na dibwe na bana bamboa basontane mwenya mwa njena ebolabe etombi au 1996 ponda ena constitution a penya et pongo beno ni domsena le Cameroun est un état unitaire décentralisé. Di décentralisation sangwe kombo aboti o welemo na di beso iwiye boti a 2004 mambenda mabuso mabusino nde kana lobino na nike mumboya nde commune na région yena dilange no bionge di sukan mambenda madomsena les organes les institutions de la décentralisation sont les régions et les communes. Ndembende kwana la commune est l'institution de base. Et de la kwaliano. Buna tete buna iye. Le son temps sona wenge la bwabio ni ibulu ilonga beno. Mabongo mibulu mina ibosa no ini biam. Ibosa mabongo malalu. La boso o di bangoli bolo di sukan. Di kwali di neni poso kuma atumbano. Di kwali neni banga no wala poso. Nja wanga no poso. Neni mota beno na abene di papa lao lamposo. La seso timbate sona tete abel. Abati petete lembo na nje di kwali no babene mona balangi nje mbenda ebonsa no na mota bete oasa kata nyamposoko. Abi neni ameno o angameno obula. Tete kwala tende ni kanyanga meno tumbo. Mwange ekwada posoko ye mwenya posoko mwende lambolena ditesa bena mbenda nyaboso ni meno tondo langue a binyon ni au code électoral nyende article 74 nya code électoral nyena nya kwalena les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision annuelle sur l'ensemble du territoire national. Alinéa 2. Batoube seba senge ba sontane. La révision annuelle des listes électorales commence le 1er janvier et s'achève le 31 août de chaque année. Nika place de kwana o tatandle no kwa la ye kwa diene biamu. Didia dibe mi yama modi mwa samba. Nde dibe nepe modi mwa lombi. Modi mwa utu mwese. Na bato bati se mina. Jatimbambu sa son olanga article 70. Nyambenda.
les listes électorales sont établies au niveau de chaque commune. Une liste électorale est également établie pour chaque bureau de vote. Alinéa 2. Les listes électorales sont établies par ordre alphabétique. Alinéa 3. Mondenye mwenya jita na puno na yikiembo agnese. Il est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu et le numéro d'inscription. Donc, nange teloma noti sedi na babu apinyo récépissé. De Dieu nange so jangame. Mbenda nyakwana teite nje récépissé ebe noke bolo. Na d'ici ben bangisan ponda vote poite mutote akuma jonge na mambo matombe busane mongele mao tonji do samo. Alinéa 4 nyakwana. Le récépissé sur-dessus, c'est exclusivement aux réclamations relatives aux opérations d'inscription sur les listes électorales. Il ne peut en aucun cas remplacer la carte d'électeur. Donc, le nom le nom pour sa récépissé, c'est la mina. Le jamambo amanyu, na monge nani récépissé et dongame bunyaba posoko le mende bolane récépissé au pour la carte d'électeur nyani kande la langue à no peso bignon article 84. Tout électeur inscrit reçoit une carte électorale biométrique sur laquelle figurent ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, photo, empreinte digitale, profession, domicile ou résidence. Les cartes électorales sont permanentes. Et tu as carte d'antenne, bu domla bu tombite, et bonginya. Ou bien tes cartes d'électeur nyongo, ou bien de monya lungelese. Nyansonde lambola mwenya batwa sanga njoka moloko e pimbea. Nika wabola no mo bembe élection. Omenge pede mbumtani obola pe mo bene élection. Nika mona mo ebe na nyabonginya. Nde pimbete. Wangame nde wati sedi na penya ya na ebe duplicata. Ete so gano mabuso sonso. Oni bina nyemenya dita. Nika so di papa lamposoko. Nino dina motabe ndemo obindia. Motapimbise sotemo. Njana binda nyekwana omande omposoko. Upoite o umamposoko. Waliende papa longola. Edi poite la langa pena wawuma. Nde nje no kwa la busanga. Carte d'électeur. Nyanya pimbie. Yende kadante yongo pimbete. Watimbande pongonya penya. Bae mapongea wa duplicata. Eti ka toma plop bae mapongo pe ma duplicata. Acte de naissance momene bae mapongo pe ma duplicata mao. Carte d'électeur nyongo epimbete. Watimbande ti sedi na penya. Batata pongea wa carte d'électeur nya penya. Bato ba ele kampe basanga membanga ti sedi na la bato ba pimbise carte d'électeur penya. Na langue ya la bana anike mabato labo ande vote kem. Mbeda nyakwa sona. Article 85. La distribution des cartes d'électeurs est faite sous le contrôle de la commission prévue à l'article 53 de la présente loi. Alinéa 3. Na yikie batumo jita. Na buyaba posoko di benen pungu. Toso moto te aidimadimane oloma moto ou ala nonge amo carte d'électeur. Mbenda nyapandena. Elle, les cartes d'électeurs, ne peuvent être délivrées aux intéressés qu'au vu de la carte d'identité de chaque titulaire ou du récépissé visé à l'alinéa 70 ci-dessus. Ikawa alo noti sedina babo no wa récépissé. Otata timba au bureau ba eleka
na récépissé nyongo onongo carte de lecteur nyongo do wanga me peso dambane carte d'identité wale na ba pe bakina ni carte weno nongo nyende na tei nyongo nyanika la bole di jumele na langue alabato article 103 nya langue na à son entrée dans le bureau de vote l'électeur doit faire ainsi ebola nde doit ni kaide odani l'électeur doit présenter sa carte électorale ba quoi du récépissé ba quoi ndena on portait au bureau de vote wanga men les carte d'électeur nyongo ba quoi na ole nde récépissé nyongo yana récépissé ba quoi wonena et si m'a remplacé carte d'électeur donc di pongombo mate bane boba dangwa récépissé bane boba ibwane to carte d'électeur nanika motote aplana mambo mabolande bupsane monge ma onanje aldo samo na kele to suba niambo miwe ob élection e kume kwa la bena ba manye ba po voter be ka to ba bene carte d'électeur batande nane mpungu mwese bisobe se di nonge ndutu na di mate voter di voter kanete mbeda ekwano bato bebolo au bureau de vote babo se posoko kanete mbeda ekwadino na osulabe na bese nje abuse kabako bato wese babe d'accord mbende nya kwa sona à son entrée dans le bureau de vote l'électeur doit présenter sa carte électorale. Il doit en outre prouver son identité par la présentation de la carte nationale d'identité. Bien, beba, wangame dangwa carte d'électeur nyongo, o dangwa pe identité nyongo. Ba kwa na o dangwa passeport. Basi kwa na o dangwa permis de conduire. Mbenda ni, mondeni no langa au code électoral. Mbende kwa ndena, il doit en outre prouver son identité par la présentation de la carte nationale d'identité. Yani kajume la sula wenge bupsane nge emale mombe posoko kanadi bote nonika o ebolasu ya mondi mtombi la bola ebolo wenge nadi jumelele no wa jumena moto te nutidise dina ale peso tata pomboa eleka ba mende pomboa ago yende ka carte nationale d'identité commissariat e ma pomboa ago tona bato ba kolongo no na ba wana eleka o manjangi o mandongame o mieba o belonge wone na wone mpungu mweze ya bisonde labo se mpungu nje yetenge yende na moto ta atemende ala o bureau ba eleka o tisedina de kana so bato batimino kumana bale na be batondi be ba pogo politique jita ba de bo bisonde di wo na bato ba be inscrit nous ne mo ate mo na mo apongo 11 millions d'inscriptions na tata di 10 millions saba et te mese manga menjebe la bo sorti semina bane obado bane wone na wone lo senge na ba yegba bi o carte de lecteur wo ma lo ti so nomina o mado motote ale au bureau ba eleka ba commune wo ma aja no bisoba douala premier le debo na pama ori dobelwa tombi te la casse ubabele no na rue de la casse tombi te boa pa pe bongo anatole wa boa ba Henriette kwe ubupete immeuble batula nyewa en face tende bureau ba eleka ba douala premier beno oboda beji baba je bona beji ba wase wuma bureau ba eleka beno baba je o douala 2 ba wase ongange na nika nyana yene bolasu emombo ya ndembo asu nyasa watobo tobo o douala 2 diben mboa sawanye ongange nyana lobina bo apiso babi e passé woye de douala 2 yene participer e doit douala premier bamba douala bangange ba wase o douala 2 wuma bureau ba eleka beno na moto te ale nongo
carte de lecteur nyao dimanche bosona et toi étant de jumel bona tete bona iye onje tombi o di bangolo bolo di bosano woka penya di bosano woka penya teta bela taso umwelena wanu tidisedina bene katango nya posoki ke wati sedina dobe ne pe kat nya lena wendemuna Cameroon na mondo meno wala o posoko ke wenge so ja solo so o di bangoli bolola tobo lina di bosano wenge lina di mo bende njeba bi na commune la seso unongo so na swale we na di bo sanso di bongo bolo kanyanyina ni tengen ba be yom se bi ba yom ba ba so na jingle na ja le boso e tete abe bon mbenge so di bon sambina bilongi sambina décentralisation di benno langa no bolani binde etika ni kede région o bele pe commune ni kede mkidi wenge so ja kwali ande mkidi nde di menene bolane bambo wa bongo na ba besi ba we sontani ba mene kolongone mamina o keponde po commune la buta sonina commune ni dinji wapete la langa ndimbinda unyana eyabe ebebiana yende pala la bisona wa mbinda nyakpa sonde na article 147 nya code général des collectivités territoriales décentralisées nyena ni nongo bende o mbusa grand dialogue onda sangwe kombo di fonctionno grand dialogue di wunote monde code général des collectivités territoriales décentralisées et timino be voté au Assemblée nationale. Bendani monde nyado c'est neni maboma dagba no au commune. Mon pe nya pa sondena la commune mondo bele no na mkidi est la collectivité territoriale de base. Et quoi de décentralisation ya boté ande aux communes. Elle a une mission générale de développement local. JSC et Montboyer progrès. Jala Soulabab, Sengala Longebab, Madon Masu, Besukudu, Madokita. Eh bien, c'est Baboutiande aux communes. Développement local. Il y en a au bien développement local, au bien développement régional, au bien développement national. Développement local. Nyasu, Kabisoba, Douala premier. Ni Mumba, di Mumbuye, Bona, Canton Bel, Canton Aqua, Canton Daido, Bamba Bonat Bedi, ni Mumbuye Bele, Bamba Douala 5, ni Mumbuye Canton Bassavouri, Canton Aqua, Bamba Canton Japoma, na Canton Bassa, Douala 3, Naba, Mimi Masu, Bona Loka, Bona di Woto, Nanika. Bébé, JS et mon boye be di ba bébé polo monde ye janda la commune ebola o ye sondena yombe bato ba je wa di bokimen yani kande e kwada commune ya do la premier et si mon ba e kwada commune ya betwa et si mon ba e kwada commune nyanga undere nanane e kwada commune ngala plan lo ka docteur la sou ni ke mon ba de voilà premier. Ni kade kwa na je mombie commune. Yende kwadi mombie batote o mambwa. Bwa mabu développement local. Alanso boso. Mbenda nyakwa sona sangwe kombonde a ponge commune. La commune est créée par décret du président de la République, lequel en fixe la dénomination. Les candidats d'avoir ces la commune de Douala Premier. Ça veut comprendre à Beaumont. Le ressort territorial est le chef-lieu. Dans la commune, il y a Douala 5. Chef-lieu, il y a Onyende Koto. Il y a Douala Premier. Chef-lieu, il y a Onyende Oboradio. Otina wala
c'est hôtel de ville au Daïdo. Il y a des cadeaux, mais là, hôtel de ville était waouh, betem noa. Il y a Douala premier. Il y a Bonabé du paix. Et il y a la tebe mabada. To so odiko combat. To wone na wone. Il y a Bonabé du Yede Bonasama. Il y a des chef-lieu, il y a commune, il y a Douala 4. Naneka. Donc, commune, il y a un chef-lieu. Sangwe Kombonde a domicile bébé ma baisse. Mbenda Yabata Sona, le président de la République peut par décret, en tant que de besoin, modifier la dénomination, la délimitation géographique et le chef-lieu de la commune. Keyembla. Kwang Douala Sengbaita. Douala Toua Debata. JSOME no Bote Ambanya. Bona Moussadi. Koto. Babese Nate Beka na Japoma. Babese Ata des communes pour Douala Toua. Et Ntambene chef-lieu Nyao. O Uma. Commune ya Douala Toua. Nye no Wone. Obasa. Et Namo Sangwe Kombo. Adom Sena Amabamo. Yana njele no wa langa wa. Ya plande kwa na Mbenda Ebo Sangwe Kombo Nginya. Na wonja nya jaba commune. Et na Adom Sena. Kane Adom Sena osoni ponda. Na Douala Toua Ekolojita. De Akemo. Opongo Douala 5. Nika gawa sonde psota tan oba isena. Ibote senganinka. Nika wane psoba isena. Sangwe Kombo a tese sotena. Nim commune yendenya ban. Douala 1, Douala 2 nanika. O tatan so wengi sanle. Oben so commune urbaine. La commune d'arrondissement. Nje so ya abouena ni kebo lane. Liben so nyaya commune. Iba. Ben Djiba Bele non a commune. Commune de Dibombari. Commune de Mbanga. Commune de Lung. Penja. Manjo. Namo Sangwe Kombo enena Myundimo Mikolo jita mbembato jita. Na mambo madangwete mba. Ye mba bamo. Kaidea. Ben na babe momongo maba. Bapongete commune iba. Commune nya edea premier. Na commune nya edea 2. Papongi minyundi so mi kolonika. Amaba no awe communauté njita. Abele somo na communauté urbaine. Communauté urbaine nyende wuma obe no commune jita. Yende mundimo babino. Kane na nonge inobyo ikwada idea. Kane na nongono ya kosamba sobe se bina ende mundimo. De ka mundim kolo no mbene bato jita. Sangwe Kombo abimo. Yi commune so. Ye na ye otete na communauté urbaine. Monde ba abele no na commune d'arrondissement. Ibe ndeni membeda que commune nyambanga to nya lum de buka ponde ba babo benondo be ba ben ebo di epepe ba abele no na communauté urbaine. E ma ne ba abese. Nyana ya plapena yi commune so yetete na mundimo. Ikwale, bene synergie, bene collaboration, motote edi madimane. Nyana mundimo mu. Opote konsamba wadua tete. Oye tiwete mwena moto. Oye mabiana wa yende premier, wa yende 2, wa yende 3. Yana konsamba waben. Konsamba premier, konsamba 2, konsamba 3. Ndedi posombo asu. Chef Yonya région, Babele nona Douala. Mundim dene makamoro. Babino, commune Mutoba. Douala premier. Commune d'arrondissement de Douala premier. Commune d'arrondissement de Douala 2. Commune d'arrondissement de Douala 3. Commune d'arrondissement de Douala 4. Commune d'arrondissement de Douala 5. Commune d'arrondissement de Douala 6. Nyena nyezonde manoka. Nitande kwam. Osanaga maritime. De Sangwe Kombo timse no mona etimbe de ovure. Yi commune Mutoba. Monde ya pongeso.
ebokedi endene na kwasa no bi oso na ponda ba bele no na communauté urbaine ni ka pa de kwa na kana elongi da mania mino nde kabuso nde kele nde ba nde kele nde lalo ndi ka pende sango ko bele na nde nimbe nda nyende ni pomene nya dom se nya mamboma i komunya ni kandome no na to communauté urbaine nyebe bokedi bendene ba la te so commune d'arrondissement Njita mo penya dangwande bubsane ni membenda nya diele commune nyalum ni membenda nde na belongisan ibokedi ba otete bende mulemlem ni ka commune ibe no bebokedi be ba njela bele non a fait organe ou bien conseil municipal ou bien exécutif municipal conseil municipal boso pele pele na la boso te kwa la nje ye commune lo mbadu wingisan otete na commune d'arrondissement na communauté urbaine na la biana babende eboledi wo benina ende mo monya na monde apolo babu ka alati ba bese keja ba su tatana commune d'arrondissement so le lokwalia iko na babe na mkidi nya dia bende nen nya dia bende ka ide commune yese ka de commune nya lu nya dia bele no commune d'arrondissement nya do ala 4 to nya do ala premier pe nya dangwande na tete ni kamene ni ka commune nya lu ebe no conseil municipal et bien exécutif municipal commune d'arrondissement et bien un consamba premier et bien un consamba 2 et bien un consamba 3 et bien un doit la premier et bien un doit la 2 ni kamon amo na te doit la 6 et déjà premier et déjà 2 ba de sera dagwande mlemlema mbadi ba ben e boke di ba bele nona conseil municipal yena e ben batote conseil iwo ibe nde mwaba mabatu na batano conseil iwo ibe mwalalo mabatu na batano conseil iwo ibe mwane mbabatu na batano conseil yikolo buka yese ibe nde mumtoba mabatu na mo babatu edi wekisala wande bubsane batu baje okomi mbenda su nyalamba neni badum se no bebema nya paso article 165 le conseil municipal est composé de conseillers municipaux élus suivant des modalités fixées par la loi. Article 166 le nombre de conseillers municipaux est fixé ainsi qu'il suit: moins de 50 000 habitants 25 conseillers municipaux. Donc nous disons mesdames ben petit à l'aise mata maloko la bato mi ben de commune yena iben baba conseillers municipaux na itan de 50 000 à 100 000 habitants 31 conseillers municipaux. Donc, on dit, mais c'est mi ben boti a mata malokola bato na moto mo. Natena ebe a lokola bato. Babo, conseil municipal yabu, iben de malaloma bato na moto mo. 31 conseillers municipaux. De 101 000 à 200 000 habitants, 35 conseillers municipaux. Ni kaidena miundi mi ben botia ebe a lokola moto na mo baba tandi ma batia mo conseil municipal nya bata bene bato na la nso musoso ni kana wana pone so na wana biana bato ba ma kakabi ma besa ba wana la base wana la wasa bato baninga ba je mulite ni mbunya dita beda ya kwanika tonadi mabupeno ni kabusa ndembenda nya kwandina dise sobole msongi na de 201 000 à 300 000 habitants 41 conseillers municipaux de 300 000 habitants en montant
plus de 300 000 habitants, 61 conseillers municipaux. Donc, maintenant, commune, yena, mikidi, miena, mi ben, buka, de Bouaba Bato, Belalo, Namo, Bandebe, commune, Ikolo, Buka, yese. Mon pays sont des Itano, au Cameroun, yese. Au Ben, au monde, moi, souma, Douala, Wat, Iba. Douala, 3e, 61 conseillers. Douala, 5e, 61 conseillers. Nous bénéficions au Yaoundé. Yaoundé, 4e, 61 conseillers. Nous bénéficions au Bafoussam. Bafoussam, 1er, 61 conseillers. Nous bénéficions au Mokolo, au nord, 61 conseillers. Y commune Itanunde, y commune Ikolo, Buka, y commune Yese. Ni Kabibo Bana, Baba Bende, Bato Buka. Eh, Baba Bende, 61 conseillers. La personne Pemna, dit à la commune, Pédibé, sont des 25 conseillers. Commune, y a des Yese, Balum, Bambanjo, Nanika, Bende, Odogundene. Ditalange, commune, il y a 25. Pourquoi cela, le dieu de la commune, le ben? Kaneso Bana, Moussongi Mabato. Et Bendanya Kwandena, le recensement officiel de la population précédant immédiatement les élections municipales sert de base pour la détermination par voie réglementaire du nombre de conseillers municipaux par commune, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus. Le conseil municipal doit refléter les différentes composantes sociologiques de la commune. Donc, nous t'appelons quoi? Nangete, Mponsoko, ma conseiller municipal, moi, gamin, non, ben, bandame, c'est son gelebat. Et Komboé, ben, son moni, yana son gelabato. Au Cameroun, Mbumtanu te, ni kanyene so nandu tunyakos. Nje soya be ebola ne jita, yende na, bato ba binya misongi, mabato, je ba bele mononora démographe. Et, ni kaba pongono recensement, ni tombi 2010. Yimbako, babi, à peu près, et bato ba abata non, Batoba wo na ni kabema songe person bumtanu te. Ba pokonde misongi malena kana bato bata nonde lamboka toka baba onyolo gbeya ditate di bene 19 000 habitants au 2010 longo tatan le na di bene ninya misongi nde okwa alama bobale nika etibu pa bembusa na te nyana Batubabu peteni kambusa ke commune woye na ibende 25 ya tomba 31 itomba tokara ya 31 iwoya itomba 41 ya 41 iwoya itomba 60 bika na wana peso ba semeduna babatu commune ile sote mwa baba na batano bana babe mwalalo na mo nanika mwenye mwa baba tujita nga batu bina ba diele ebe idinde be mwenya nga musongi mabude mwenya ke musongi mabupe mwenya nyana ebolo yete biolo bente commune nya di bombari bon biola game njobu ya njese commune yebe no na nyombi de mundi msalo de pote nongo Douala premier umbate jasumwebu anjona tedaido unongo dongo Douala be panda waloto songete wawange wabomante kuno bomante bebe na million mabato to so to bebuya babato sa lokola bebuya ba lokola bato samba dike buki di bombadi donc et à plana bato ba je ojombwe be kwa ba mundi neni mundi mwanga me no dangba ba be bubsane jitala bato bena be onyamu mundi ikande mbenda mtese mambenda aduteno donc otina ditina di yanga na bane babe 25 nyanje bane babe ndina te 60 nyana jombe ala egbe abato egbe alokola bato samba na jombe ala kwala lokola bato ditinya ipo nyani kande
mbenda inya binona batu bate jita batu peba mumbo yebe die di ba peba ebe motomo babe eyeka bon yo boso te jogba wa umumba peso tata na di kwale ndenje emumbo eso conseil municipal nde musongi ma batu ba diele mais commune ba bele nona exécutif ba ben sona ba bolenje yena ndogament edom seno mboko mdene conseil municipal boko mdene mdom sete batu bangame owele bebe dom sedi na bebe so mbale bebe iwiye okola kabami kana tebe da be diedi tebe da ha wa wobiso tebe da be diedi nye mope ebe nde batu bubsa neni musongi ma conseil municipal mweno ba ben verse ba ben de bataba ben de me na adjoint iba na nika ube ba ne ba ben malalo ma conseiller na po ba pe ba bene nyabu nombre d'adjoint mbenda etese bebe mabese o kalata suana bena ba lamba no neni exécutif ya commune tebeda ebolo o wasana ni kapso la ba so so na mena ni ko no wasana tata so la bo so tana o mnukuma mukidite o ben ni ma ba donc ça be bati o ben exécutif municipal na conseil municipal o tete na be me ba ne so pour so comment ba to banga me wale diele itebe da bidedi mo atomba ni nemi ise so bole na na sorti 197 na pandena le maire et ses adjoints constituent l'exécutif communal. Le maire est le chef de l'exécutif communal. Il est assisté d'adjoints dans l'ordre de leur élection. Kayendena ba sende pour son maire, to bia ba pour son person adjoint. Ininga soy Boubsan conseil municipal, Bendanya Kwasona. Commune disposant de 25 à 31 conseillers municipaux, 2 adjoints au maire. Nikaba bese ba ben 25 conseillers municipaux. Nate ba ben 31. Ba bese exécutif ya boutebe da bunye bolo et ben de maire na adjoint na iba. Commune disposant de 35 à 41 conseillers municipaux. 4 adjoints. Bambese Babembo, tu as 31 conseillers municipaux. Nate 41 conseillers municipaux. Babende 4 adjoints au maire. Donc, au maire, au maire, 4 adjoints. Premier adjoint, deuxième adjoint, troisième adjoint, quatrième adjoint. Exécutif municipal. Pour ça comment atomba commune disposant de 61 conseillers municipaux, 6 adjoints. Kane Douala 5e beno, Douala 3e beno, Yaoundé 4, Bafoussam 1er, Mokolo, Baba Ben 6 adjoints au maire. Et sont tannés. Voilà. Tata so. Mongo tano pula. Ba poso so de babo neni. Ba poso so de babo neni. Donc, di momba mbende kwa ande wa wenge na. Yana bele la poti. Na ba so tane ba. La ande na ndende kwa la jemo be komi. Bisende bo cha wenge na kwa sabatuna bale umposoko. Ni kana mposoko matumba. O komite banda be mwalalo. Mwaba na batanu, mwalalo na mo, nate muntu bana mo. Ba son de conseillers municipaux. Il y a place tatana exécutif municipal. Ni kana tebe de bolo. Na ba diele ngolemo. Ya tombande neni. Voilà. Mundi mwese mbo anyese. E mate posoko. E ibi me. Wo ibi njanya be me. Nyana be maposome wa mba banebe sebe mabua wa onda posoko poite di ma posome na posonde conseillers municipaux
yende élu onje ba bele non a scrutin de liste ni kaendena parti politique ya plein nonge dongo o posoko parti tenya présenté de liste nyabato bubsa neni conseil ebe no mija tinonge ke yembila conseil municipal nya douala premier ebe nde malalo mane bato na moto mo bon ni conseil parti apply au DLA commune nya douala premier tinonge yembla RDPC pongo de liste nya mane moto na mo SDF ba plate nongo dongo onya yewenji ba présenter de nyabu liste nya mane moto na mo otuno présenter liste nyena nisi londi bato bupsane bato konda yena yanga membe nika commune nya lum ebe nonde nga bato na batanu de keyembla otina opo olum RDPC ba présenter bato na batanu wa SDF o présenter de dongla bato o ba ilonde na batanu kem ya pana yeke wa ngamende présenter liste ni ben de polo bena be prévu pas bon ça non benda était c'est non ni kambende était c'est non na dola premier bende mwane moto na mo binyola benende liste ya mwane moto na mo nde bane babe so liste nya RDPC bane babe liste nya SDF bane babe liste nya PCR bane babe liste nya UNDP na nika nde bio ekombo poso be lecteur de la bonde ba be non da suffrage universel direct nika de la batu ba busa de mabu amabu o wala poso nde ba poso de liste mbana posi de SDF mbana posi de RDPC et ba bele nika na scrutin sans vote préférentiel nika le no mane bato na mo o liste otinopo okwa na mbana plan de limbi wa poso de liste dido longo duo obodino obonde mo list obomo limbi obo amo mange obo amo bato bese na babe onyane list oyima poso mo babe ni kana un vote non préférentiel oyima préféré motomo wa poso de ni list nyese bato ba biba ni kana na c'était wenge de bato ba no élection ba conseil municipal donc ni komano yetena otondi elimbi ndebena elimbi e candidat lista elimbi yetena ba belende mona kautat wa posonde kautat otondi te malapa na malapa e o list wa plana malapa abe au conseil municipal wa posonde list wo madina la malapa eleno kana enonde o RDPC wa posonde RDPC yetena sole pe nyani li ndebena sole alingise wa we usatondo sole otiro ba nya etopo dibe we no ba malapa we ba mo sole ni kapsonde bato inabla tombano babole sote babe na ba gagner ba kusi madoi mbeda so nyakwande na diben un système mixte nyina nya late njeba bele nona scrutin majoritaire na scrutin proportionnel. Scrutin majoritaire nyendena wande oben madoy bukabane bato oben matan nyole beya nadoy dwo ba belenika 50% plus une voix ba kwana oben majorité absolument bato ba posi ma belecteur ni ke mabwa wana wande obene bi mabese ni poda so de wa bele do so ko da ese wanu ben ma poso ko la lote so o poso yi list yena ni ben madoy matan onyole gbeya di nonge ke yebla na egbeya batonde ba voter no yera ya bene
Matan namo monde est majoritaire absolue. Anongonde mimi jamese mena mbenda ebosano. Yetena lende au commune ya 25. Lista onde est gagné majorité absolue. Monde y 25 de yaje. Banebe se bati banema pour wande babele nona vote scrutin majoritaire ni. Tatanso au Cameroun wan sangwe kombo aipudi na mambo matombe ni kana teite. Apudi na yetena lista RDPC ni, lista SDF ebe, lista UNDP ebe. Baba tobe se ba la posoko. Bon, RDPC ba inongi mado imese, ba ikusi majorité absolue. Hein? Di supposé na di nongi ke yeblana ebe ya électeur de ebe ya votant. Ebe ya votant. Di supposé na bato ba posi, ba poi o posé be ebe ya. Ba bato ni kabe no ebe ya RDPC ba ikusi matan namo. Ba kusi nde mane. Bon, nde bane ba bupe SDF ba kusi nde malalo na mtoba. UNDP ba kusa mwaba na batani na nika. Nyapoye na RDPC be boso. Nde basi kusi matan mamoto na mo ba kusi majorité absolue. Sango kombo abosa sona yete nika ba dende mija wasonde la solo no au système ni londe ba be no système proportionnel ni kana umayina kana moto mo no ngono be mabese ya plano de na kana ba di jaba pe di be so ma musongi tobo ba bele nona proportionnel selon la règle du plus fort reste. Nika pourquoi la bébé manda bon moi souvent doit y aller so gimi di jabaso ba lulende mo nya eponyena bato ba ben mabe jita pe ba wele jingia ba ponginde mona parti nyena ni mende kuse mabe jita mo pe we tende be otete na conseil na di jala ni kadila be na kabiba na bato be se bapta o msula o wenji tone wa okusino mabe buka bane onongino sobe polo jita nde bane bebe na ba kusiso peba we so be conseil ba bebe na nyani kanu abuma no sona moto nu ben majorité relative ni kade nu kusi 50% plus une voix et anongo so dongo duola maba la be polo ba se ba mo dongo duola maba be polo bete mwaba be polo na be betani dongo blabite mo mongo maba na teite ni kanyende domla be polo na be ba ne pasi et verset divisé par 2 abandonné 12 et demi demi place et passa moto titi ba we so na wo nongi so domla be polo na belalo wa se so de nongo domla be polo na belalo Nebe be polo, maba na betanu, osumote dom na belalo, wadiande dom na beba. Di dom la be polo na beba, babo tia so jaba mo, binyo ben sebe na lota wengi. Wanye na nyasele kuse dom na beba, dom la be polo na belalo, wati ba pete oposo oja odongo. Wanongo peso dongo duo, ote. Di dongo, lena di busa wa, lamboka be polo tobetanu ba bati anoa nde bane peba kuma peso kusa sonso bupsane nje moto ta kusino kamadoi musongi mbe so mwenya nyai ba bele mona proportionnel selon la règle du plus fort reste nya ba sona kalambula boso wa nuta nous gagner tonne olbe no majorité absolue wa kusa mija eyeka nya eponye na bane bese to ba latande otenge wa emebe ndutu na ba pese wa yana obente 25 place dibente dionge conseil nya 25 personnes wanye majorité relative wa se nongo 13
ye 12 ba bino mo baba te pete wa itanu to ba mi neto wa mere dobla lo ko ni poete wa do wa no ge to ba le be se ba plade jana ne kama yu batida yani kando meno na yendu tujita Cameroon na moto nyena no gagner be election ba pese mo o tete na manda mete tomba na ba ne ba late buta po ba pese mo ni kanya be ye kandu tete ba bo le sorte na di kepe ba bo le sorte voter yin conseil municipal na conseil municipal ya aja ba conseil municipal sonde ba voter o tete na bu de ba poser ba ondonga mena bunya boso ba aja no ba bele na session de plein droit nya boso nyena nya jende mardi malonde maba ombusa buse lambako mbako busite ka wengelendi mardi mapo monde ndonga men nya boso nya conseil municipal e mano soja onyani ndonga men so nde conseil municipal tete na bu ba mene o te na te nyabu ba poso no so tebe de gbolo njanyanga membe me na adjoint ya bubsane nomba conseil municipal na ye kanete le nombenda ekwadi waso tete ya ndi ponda ina wamewe na njirikwa noa batu ba sontana mposo kumala labi abanjabe conseil municipal ditele pe babo noni moto ababa nona baposi madi malone maba kela no ngoni ngabana buna tete dibina lejo mbapsombo dibina nyonga nyuta pena lala pete wala ekwada subusu ndidisi makwese moenge dimalani mobusu tete sungu yala na unangane bande jombe mbapsombo na dikwese dini bangule bolo wenge bolasu ya wenge ya po osu mambo maba mamwenya laboso lende na yole na langa mem te poso yende na di pose bato be na ba mende je odute ye nya be kwadi baso la longa de madonwe njanyanga mendi yele commune nyena nyime bajabanga membe na mote de bolo adjoint banjaba bolo malaya conseiller municipal babato batiti be yemeki babato posolabu lende lambola mwenya muna mundite abonsane muna mboate ombo wao onkonsamba omelo obare omanjo olum onjombe penja ombanga omombo odibobari obonalea obonabedi bele douala 4 na wone douala premier na dika motote apie na posola conseiller municipal bato bena ba male diele mundi maso na mangeya masangi na besukudu belonga be na madokita mabene mianga ebola ne kabam bana bayenge besukudu bena besangi seto be mpe winda ba we nonde close bato bayenga sukudu kabana ba beboa nyabsola yenga sukudu tade bene winda mene lokonde na woboti amuna wa bia na winde sanga mbea bebe mabese beso mwenya di yangamo di kumwaja mamboa bane bala domse onyolasu nyani kandero meno na mnyundi masu madwala wa ben baba to balodi o conseil municipal ya sunabo nyana bisomo mene bena di ben mnyundi masu di si mateme di ti candidat di mende kwa la ipada candidature nande ya pule di ti candidat ni kaditi no candidat bane ba ponde be candidat obe polo masu di majongba o ekwada su emende bupe njese nika ebe no ka conséquence donc di nonge poso ko male po mwenya na ni kandela ke la bole persona ekwada su na yike no bi obunyate na inso na dio ya di padipane na di bene miendi di bi nje na ya bolane di Kalo TV lo idimbia babo motote
Nyena nous tondi ye ne bolo. Binyola abano. Nous ben yongi jongwane. Machine ma pula, maduta ma pula, de truka ma pula, misinga ma nyai na nyai. Ordinateur na nika. Tonja nous persona ya dola. Nous tondi o suwele ebola nyu. De bamba abso. Batoba politique. Na dipa ba abesem kekele. Eti la bola wende ni parti tonane. Lende na yene longi san ye biso mwenya. Nyana. Maye matumba mabe mbabu be longi san. Na emende o site bawa. Nde biolo mombate be kramba nyubunyate lo menete. Nune TV. Ya plape biso nyasu TV. Yende di kalo. Dibo esona. Dibo ena. Di sona dio. Ya leboso. Motote. Adube diam kuta. Bamba biso. Be lit. Bato ba politique. Be yungba suba bato. Mototomo yanga momene. Ngadomla ukwa fe kinde. Lomea di kalo TV. Ni kemende jongwa nena. Ni television asu. Eba tebe iwiye. Eba tebe nginya. Na timse bio maso majita. Na lo nongi pete ndutu osenga biso wenge. Mboa emende pete ja. Mondi mwapo. Dima obolo. Obata ba. Ekwada commune. Ole eso. Nje. Yena dibe no mundi wan. Yena esangame pebe. Nde yenge nonwa. Batobena. Baposobe. Tite di som. Nya ekwada ngo ya bwam. Mboa. Lambola bam te di bensu. Keja bisene miona. Bam lopo. Bam enedibe. Babi na babule ba pepe ngudi. Nyokumbe ni kana. Bam lopo. Bam enedibe. Babi na bam enedibule ba pepe ngudi. Di bangone bolo la wenge. Itandi bene ekwada. Mukidi. Nikende commune. Otete na mundima sawa. Na tete abel. Akwasa nemboa. Abise mboa nje nika. Nje na abise nopso. Dialangu ya menika pondese. Tonjan bensu. Ayende na dibati konse. Ayende na mboasu esi madima. Sangu kombo aboripso belongi sambese. Na biso momene dilinge mboasu. No na hiyo msebie umbusa. Ponda na ponda te. Ngona pongo ya ba makwana. Osilinge te mboango. Ke ba pepe. Nupepe ndi amende po lingewa. Mboango. Nani ke ipo esopso. La kwese di bangone bolo. La wenge. Na ba myo. Ndakina. Mosi mwaye. Numedepete sengamso. Ke mukosi na ndosi. Babi na baita o. Bombidi ba. Dikalo TV. Ba mendebe. Ne punda yesi na bamna. Ba. Bene bi dinge. Onyan jesi na badikwale no. Nyai ni biamu. Jati mseso. Bese bombupso. Ditala masoma. Na makakana bamba yomsebie di mendebe ba besem masoma na nwembi sombo awo dinongi penga bana la boliamboa na diamli mandela kwa no miona msango bena mio masoma mbo anyese C'est bon?